Kapitan Inteng! Da kayo gayam ti kapitan iti daytoy a barangay, kapitan. Ay, sir. Isak ni Kapitan Inteng. Ti katairan a kapitan, iti intiro apakpakupa. Maray awak kan ka, kapitan. Anya ka di ti maipaay ko, sir. Siyak ni Mark. Mark kunamlatan kanyak tata. Di na kun awagan iti sir. Mark? Awan, kapitan. Kat imayak, ta ipakadak ko nga ag-video ak dito'y lugar yo. Ag-video? Iti ngamin pa nagdaldalyasat ko kas vlogger, nagadon tinapanak aluglugar. Kat nakadanunak dito'y lugar yo. Dito'y barangay Kabildatan. Kit, anya ti maipaay ko kas kapitan, Mark. Palubusan na ko mga ag-video dito'y barangay yo. Ngamin, nagpintas dito'y barangay yo. Wala. Tasak nga ron ti kapitan. Isuan na pintas ti barangay, may. O sige, kapitan. Mabalin ka diya tulungan na. Sikat agbalin agiyak iti sa di naman napapanak dito'y barangay yo. Uray sakit, maibidyo? Wan, kapitan. Sige. Sige. Day talaga yan. Let's go! Agyaman ako unay, kapitan. Dito'y abanda. Mayat dito'y apagtakdirak. Wan, kapitan. Sige. Ag-post ka lang dita, kapitan. Oops. Kastoy? Wan, kapitan. Mayat lang unay dita background mo. Nagpintas. Ay, una. Amin apasit ti kabildatan kahit napintas. Nagmayat ti buya na. Ngayon, isak ti kapitan. Kapitan, anya ka ditiwagas mo. Tanatulnog dagiti kabarangayam ken ka. No di dagunay. Siya kun amis mo ti agunay. Isu aday jay. Masyanda kanya ket tumulong damit lang nga agdalaws iti aglawlaw. Kastagayam, kapitan. Kablawan ka. Gaputan na dalos kin napintas ti aglawlaw ti barangay yo. Ket makunak amay sa dayti a barangay yo, akadalusan a barangay. Uwan atasyak nga ron ti kapitan. Maribanan, nakihitak ni kapitan. Adda makadwana, ket adda kamerana. Kamera? Wen, mare. I-video naman ni kapitan. Kabayatan nga agsasao. Ha? Nakitak pa yan nagpasurong da. Ne, sino nga'y dayjay akadwan ni Inteng? Urayan ta dito tersena, mare. Bareng dumagas da ditoy. Sige man nga ron, mare. Sino nga'y nga ta dayjay akadwan ni Inteng? Daytoy adisuor, dito'y kabildatan, ay aywanan mi daytoy. Iso akas makita, awan ti na iwara papel, silupin, wunuan niya pa idita awara. Makitak nga rod kat nadalos, kapitan. At titinulong kami ngamin abu marangay, tapno nadalos ti aglawlaw daytoy disuor. Ket kablaawan ka manen, kapitan. Tatalaga nadalos ti barangay mo. Ito ti landscape ni Kwarog at Chiptanaw. Iso tinangabak iti pakuntis. Naimbag nga oras mo, sir. Kastamat kan ka, kabsat. Si kagayam ti Chiptano dito'y barangay yo. Wen, sir. Alas, Sir Mark. I-video mama, dito'y landscape na anapintas. Wen, kapitan. Talaga napintas. Bilibak at talaga kada kayo at taga kabildatan. Tanagaget kayo amang papintas iti aglawlaw yo. Sige. Mr. Cameraman. Alaan nak dito'y iti video, Dito'y landscape me kinituyang kao. Yaw! Tata, sige. Ag-post ka dita. Ops! Pogi boys! Ops! Up! Nataer ka lata, pari ba daw? Siyak ni Badong Kaburlisan. May sak natulnog abo marangay. Kas makita yo, mate. Dito'y landscape may kinituyang kao. Wow! Nagpintas! Yahaw! Siyak ni Badong Kaburlisan. Sige lang, agmerinda kayo pa'y kapitan. Anyat nagan mo itayan, sir, nga ada kamerana. Siyak ni Mark. Mark Gayam tinagan mo.
Sige, agmerienda kayo pa'y. Agyaman kami iti merienda, nana. Ay may sa kagawad ni Marico anang. Kagawad dito barangay Kabildatan. Kastagaya ma. Kagawad, anya ti makunam iti barangay yo. Nay, ibidbidyo nakmatan, sir. Wen, gaputan na sayat ka tao. Tapag meriendaan na kami. Aya. Sige kagawad, sungbatam ti saludsud ko. Anya ti makunam dito'y barangay yo. Aqua. Siyak ni kagawad ko anang. Dito'y barangay Kabildatan. Di makunak, nadalus ken napintas ti barangay may. Makaayaw kadagiti damo na ti umay dito yakasken ka, Sir Mark. Dayta ti pudno kagawad. Naayayo ka talaga dito'y barangay yo. Iso akablawan kayo amin at taga barangay Kabildatan. Iti kinagagat yung agdalos ken mangpapintas iti barangay yo. Ay, sakti bida iti video ni Sir Mark, dungaw. O dinagsayaat, tapno aglatak ka. I-upload na kano? Aya, sapay adamat rupak ijay. Tainalaan na ta itiladawan. Una, nagmayat tupay. Pagportaan na day jay Sa nabalit, mabuya mo ti kaadwan. Nadalos ti barangay tayaw. Sa bagay Ay na, sakti bida. Ay katuan Iso asay saya pay ti panangidaulom iti barangay mo. Iti kasta, apresyaren da ka ti kaadwan. Sayang awanak iti day tagundaway. Sayang na video ako mamay. Sa dino ngamin tinapanam Napanak na kitsinda maray. sayang talaga, Marituyang. Wen nga Rod, sayang. Si kalatawan rupa na itiday dya abidyaw. Anya moten, intex dak kuma at imaya kadagaws. Amuming ayaanapan ka na kitsinda. Sayang, makita ako mamit iti dayjay a video. Ang amsyak. Masigurado ka na pintasak ijay. Nagpakyutak pay. Ay, uray siya ka. Sigurado pintasak mo't iti dayjay a video. Umay kumamanon day taan nag-video, taalaan nakmot iti ladawan Uray i-video nakpay nga agsala mabalin lata. Nala, gumatang kayo kiding. Itay kayo pa'y lasao asao dita. Ay sa anak agumatang maray, umayak laeng makisarsarita. Uray siyak marikwanang sa anak agumatang umayak la makisarsarita. Badaw, itay pa'y aday ta cellphone mo, timulmulagatam. Wan takit kita at no adantay video may kada pariin tayong no in-uploadan ni Sir Mark. Di oray man awan, anya kumakanyak. Apay ngay akas tati ko nam, kat nagtairak ijay. Oray man, Umapal ka lamanain. Iso ti amaw, nga main, awan ka ijay bijaw. anya kumano awanak. Kat no starring ang ijay. Sigurado, adaw ti maragsakan namang buya. Adyo lamay. Agraraman kayo kit di amin Na, Agpay sumay, agraraman kayo amay. kastati ko nam tawan ka ijay abijaw. Apal mo laday ta, tuyang. Kaslamayat samot nga agaramid tamot iti channel ta aji paut. Ay, sige Chip. Siya kon ti para videom. Unan niya. Anya nga iti ibidyo ta buyain dagiti tattaaw. Un nga agpaiso anya, Chip. Anya ngay nga ta. Aha! Ammo kaon. Kasano? Agmula ta iti kwarta. Ha? Agmula ta iti kwarta. Wine. Kasano ngay? Siyempre, agmula ta iti binay. Inton agapit ta, kwartan. Ha? Ay unay kamatan, Chip. Madia. Ha? Saan di abuyaan no kasta? Anya kay nga raw.
Daytay, adda kampay di tulungam. Kasjay Ha? Kas kani amalakay di talaawd. Tulungam nga agsak daw. Kasjay. Unang niya. Tari maanom tay agdan na. Kasjay Sige, padasan taman met nga raw jipaut. Ay katuna, Chip. Tasyak ti para video. Indakon ba na, tamangan wag urayan ni Mayor. Apay, Basta mapanak ka no ita di opisina na. kat, kastam amapan, ingka pa agdigos Ay saan yung tagdardarasak nga ro? Ay, ingka agdigos, ta isaganak ti kawus mo. Ay agap apura ako na. San abalay ta nagdigosak idikalman. Saan ka arumwar no di ka agdigos? Pinakman laagin. Anya mutin. Sapay nabasa ti danom. Na, adda na idadangkon. Pagdigos ko kuma, sige, sikan ti mga ramat. Nala, ingka agdigusan, intay. Amo maribanang. Saanan nga imay ni Marituyang dito'y tersenak. Tapay, Idi na minsan, limabas. Imbaga ka dumagas ngam kaslawang mo nangag na. ay, anya nga taman ang ti kinagura na. Amangan no tay video tayo ang awan rupa na. Ay, wan, mare. Nalabit akasta. Napangarod ijay ilay, di talagang awan rupa na iti video. Ala, bay amon. Tinaskan kat di nataap-apaan. Nasakit tinakam na kada tamare. Ay, wanaw, apal naman nga tana. Adamin di tan Tinapatag. Awan made nga inaramid taken kuana. Nasaya timay ka, Kapitan Enteng. Ay uwan apo Mayor ta intex nakmet nga umayak ita. Wen, tanabuyak tayo upload tayo may sa vlogger. Kat itimet barangay mo tayo jay. Adan aya apo Mayor. Ay nabuya yun. Isungaro da pinayaban ka gapu iti dayjay. Pakabasulak ka di dajay apaw. Saan? Ha? Agam kiti, maragsakan ako unay. Maragsakan ka, apo Mayor? Gapu ta nagpintas ti barangay yo. Nadalos ken nagadua mula iti aglawlaw. Nangruna kadag iti babalay. Naipakita ijay atunggal balay kat adamula na iti aglawlaw na. Apo Mayor. Kat pakay dayawak dayta kas mayoryo. Nangruna pa'y tanadakamat ijay nga ili ti pakpakupak barangay kabildatan. Agyaman nakno kasta, apo Mayor. Isu nga apresyaren ka, Kapitan Enteng. Gaputan na saya at ti panangidaulom iti barangay mo. Kat gapu iti dayta, ikang kamet iti gunggunam. Gunguna, apo Mayor. Wen, ikang ka iti gungguna. Ken mangidunara iti pagsasangwan niyo at taga barangay kabildatan. Agyaman nak, apo Mayor. Manipod iti bulsak, mangtedak iti may gatang iti maparti a baboy, tapag sasangwan yo a bumarangay. Apo Mayor. Naragsakak ngamin, Kapitan. Gaputan na idayaw ti ili ti pakpakupa. Adakas nga inted ni apo Mayor kanyak dungaw. Imposible, Dati man, kita Da. Oh, Wow, kwarta nga agpaisaw. Manungay. 5,000. Ah. Ken umay to kanumang tid iti maigatang iti baboy. Ta mangantayo amin abu marangay. Kasta, imbagman. Ang dagayang pagsayaatan na, ta imayan ni vlogger ma. Tanabuyan ni Apo Mayor, ti video mi ditaw.
Video tayo kunam Ay wala niya. Ita, sika ti ad-addaan na padayawan. Inteng. Ay undong. Iso, sige. Saya atampay ti agtrabaho kas kapitan. Ta si kamot laeng ti mapadayawan. Kabaranggayak ida. Agyaman iti kinatulnog yung abo barangay. Kahit nga ron, itulog tayo kumaapapintasan ti barangay tayaw. Babaan iti panagdalos. Panagmula tayo iti aglawlaw. Agraman ti kang runaan a kanal dito barangay tayaw. Kanayon tayo adalusan. Awan agibulang iti basura. Tano na dalos ti aglawlaw tayaw. Datayo mo't latag sayot. Malala, aglalanglang tayo amangan. As blew out ni Apo Mayor kada tayaw at taga barangay Kabildatan. Sika ti pagtuladan dagiti kabaranggayam, Kapitan Enteng. Ituloy mo ti agkagat, tapno tuladan da kalata dagiti kabaranggayam. No nagagat kan nasaya at kaakapitan, sikamot laeng ti maidayaw. Kapitan Enteng! Aw, aday ta. Impagkat kon ti balaag dito'y diding mau. Kagawad ko nang. Nasayaat. Tapno mabalagan dagiti kabaranggayan. Mapan ko ba ipagkat ti daduma di tabangir na banda? Nala, mapangka. Sige, innakaon. Ay, imbaglakit din tadda ka nga ibabaw ni Kapitan Kwarog. May mayat mutlaan no sika, tapno talaga may waras. Una, tamapagtalkanak nga raw. Ay, pudno day ta, Kwarog. Mapagtalkan ka talaga. Isungarod asikat ikay kayat mi nga ibabaon. Inak nga raw dahin. Sige, numalpas. Umay ka dito tapag meriendaan ka. Ay katuna. Di taman ti kay kayat ka. Libre a merienda. Anya maninday ta impagkat mo dito'y poste dito'y parangan, may. Balag ka dagiti amin at tao dito'y barangay. Anya ya day ta? Basam nga mina. Mabalaagan, dagiti bumarangay, nga awan ti agibalang iti basura, iti kangrunan a kanal. Asino man a matiliwan, mamulta iti 1,500. Na, Ita, amo maun tatabadaw. wala. Mamulta iti 1,500? Wana, taday ta tinapagmimitingan. Yay. Ala, bareng agbutang da. Agasam nga iti multa 1,500. May saka ba na bagas da itan kwaraw? Wana, Ita, amo maun. Iso adi tayo agibel lang iti basura iti kanal. Tanarigat ti mamulta. Kang runan na. Datayo matlang ti agsagrap no mapunno iti basura dagiti kanal tayo. Korek ka dyan, kwaraw. Ala, innakaon. Tadapay nat da nga ipagkat kao. Sige man langin. Tulungan ka man langin, kwaraw. Tapno mabibiit. Ay katuna, intang haruday. Lima basak ijay waiting shed, Inteng. Kat adda nakapiggat ijay. Abawal ti agibalang iti basura iti kangrunaan a kanal. Mamulta ti asino man a matiliwan. Ay undong haw. Palagip na jay kadagiti kabarangayan. Napagmimitingan na jay. Hangam nalakang amin na makaliplipat dagiti kabarangayan. Iso anas ka na may palagip. Kahit mabalaagan da. Ay nasaya at dayta, Inteng. Nang runa kat umadani mananti pa nagbabagyaw. Intun kun, malayos mananti barangay. Gapo iti kang runaan a kanal. Na mapundon to iti basura. Mas daawak ngamin Tano kas taan na pigsan ti tudo. Adaw ti mangipaanod iti basura da. Ay, dahi tangarod kahit. Iso nasaya at mat. Taad da balaag mo kadagiti kabaranggayan. Una.
Tipay matiluan kat mamulta iti 1.5. Apay ngay nga oray sika ka makimerienda ka kabadong. Katuan timulong nga ngaron kini kwarog anapan nagipagkapagkat. Anyat impig ka mau. Jay notice Aya, Oh, kwarog kita nakmatlatan ag meriendatan Alam tata ba daw? Agmerienda tang aruday. Wine. Paggudwaan tanda ito 8 ounce a soft drink. Uwan kwarog. ay sanon, Ay, kwarog. ay, Mabiglang, ta mga laki ti para ka ni kabadong. Ha? Nakonsensyamot lang ni Marikwanang. Kwarog. Atoy, Oy. ti soft drink mo, kabadong. Oy, thank you, Mare. Nasayat mo, tatimulong ka. Saan ka tanay tagnam na mailatan ti kukuam, kabadong. Kasta ti rumbang aramidam. Sana nasken nga daswildom. Sakbay at tumulong kay ti trabaho, iti pang barangay. Nang runa pa'y nga raw, no bayanihan ama ko na. Ay, nasamit ti soft drinks talaga. Ay, wen, Mare. Ay, naman nagtulong nga ngamin kahit nagbalbaliw nga rudain. Saan ako nakas ijay, Mare. Nasayaat, kabadaw. Adaw ti maragsakan, no nagbalbaliw kan. Apay nga tangawan man lati oray may nga gibulang iti basura. Dito kang runaan a kanal, kwarag. Ha? Awan mo ti matiluan. Tapno mamulta. Kayat mo asawa ng kail. Kayat mo nga da mamulta. Ewan awan bit. Kayat mo asawain. Pagkwartaam lang da ito ang kail. Pagkwartaan ti barangay tapara karon iti barangay. Isupay amarunong. Nyay. Ngamnay. Awan mo ti oray may nga gibulang. Jak mawatan ti panunot mo ang kail. Na. Saan mo't gayam asipupuso da ito yung aramidan tayo? Nukas na. Sige. Sakon ti umuna nga gibalang iti basura. Basta agmulta ka iti 1.5. Yay. Jipaw. At ka din natiliwam ang nagibalang iti basura dito kang runana kanal. Awan, Chip. Nasayat launay. Isuanas ka na bantayan tayo na yung bag. Tapno awan ti agi basura ijay. Wun, Chip. Kun, kabutang siguro dagiti kabaranggayan Ngamin, di dan kayat ti malayos. Barang day ti pampanunutan da. Kun di da kayat ti mamulta iti 1,500. Una, sayang mo ti 1,500 Iso nga ituloy tayo ti agbantay, Chip. Nang runa iti rabi. Wan, jipaw. Kasta ti aramidan tayo. Unantay, kasta ti kayat ni Angkail. Tapno kano adda mamulta. Kat isupay nga income ti barangay. Anyan panunot dayta. Jak amaw, no agang angaulangan tay. Kaslamot namin seryosaw. Bayam, takasaritak man. Kababain no agwaras dayta. Jak matkit di magbagay ti sabali Sika lang tinang ibaga kantay. Ay, uray pay. Nagalasan nga inteng. Ta sa baligayam ti motibo na. Ta pagkwartaan mo't gayam. Kasta gayam ti gapuna no apay ang nagpamiting ka inteng. Akon di istrikto ka. Ang pagkwartaan mo't gayam. Uray para mo't iti barangay. Ay, uray pay. Sana nasayati kas dyan nga imbagam ka ni Kwarog. Akas lakit din idaw dawat mo nga da kumasubag ang mapanagi basura ijay karayan. Tapno mamulta. Iso nga rod. Kimbagla maurnong mo't akwarta iti Disyembre. Anya. Maging gaita, awan pa'y latin nagmulta. Takasanaw, kat natulnog na mo amin akabarangayan. Suron kun. Anya. Masuron ka. Wala. Tawan pa'y subag mo't kadakwada. Iso ang masurunak. Ay, baliktad talaga ti panunot mo, inteng. No kayat mo, sikan ti mapanagibeleng iti basura, tamultaeng tabagbagay. Ay, saan mo... Ay, di ka nagsaw, inteng. Masurunak lang kan ka.
Nananay, ay sus! Naabutan akmutan ti todo dito'y tersina marikwanang. Ay, dito'y kapailaang Ay, iruginan ti agtudaw maray. Sapay kumatawan ti dumteng anapigsa abagyaw. Ay, sabi ko mangarod Narigat no malayos manen to'y barangay tayo. Saan man siguro na mapasamak data? Kaputa kanayon na madalusan ti kang runaan na kanal. Kanayon na bambantayan da kwarog. Tapnawan da gibelang iti basura. Wen tanarigat manen ti malayaws. Datayumot lang ti kaasay. Wala. Ay, di nan samot tan isardang. No di na isardang. Pabuludan kan iti payong. Tapno makaawid kan. Ay rumwarak dun. Kahit agtutudo, papanabaya. Nakagsipot iti mamulta bareng adda. Na, Nakakaputi ta rumwarak. saan kan arumwar? Rumwarak nga raw ta bareng adda masiputak nga agibelang iti basura. Iti kang runaan a kanal. O, di adda multaan. Ay na, day talat ti pampanunutam. Inakon. Agluto ka iti kapay. Tagkapiak to inton sumangkweta. Tanih naglaminin. Ala, wunan. Ang ipasigurado kan ka. Awan matiliwam nga agibelang iti basura. Ngamen, natulnog da itan. Kanyat aramidan yun dito kang runaan a kanal ti barangay. Kwaraw. Agrunrunta kami, angkay. Agbantay kami iti agibelang iti basura, Kapitan. Kit. Awan nagibelang. Gaputa dida kayat ti mamulta, Kapitan. Kandida kaya ti malayaws. Ay agawid kayo. Tasya kon ti makamong agrikurida. Sana, angkay. Tumulong kami atanawd. Nakayukit di ati agawid, Kapitan. Taamangan no agangin iti napigsa, kat maitayab ka. Ay, da kayo ti agawid. Ala, agawid kayo. Sige man langan. Hintayon, kakadwa! Sige. Ay, agligidak ta agsiputak iti agibulag iti basura. Dito eh. Awan makakita ka na dito. Iti kanito nga dagibulag iti basura. Heh. Talaga amulta at dagos. Ay na, tuyang. Pimbigsan tito daw. Bagyong samat tinday tao eh. Wen nga raw ba daw? Ay, delikado di kang runaan a kanal. Ay, amangan numapunaw kat aglupyas. Malayos tayo manan. Bareng ano saan. Nadalos matan. Anya ngay tamaw. No anda nagibulang manan iti ado a basura. Nang runa tanapig sa tito daw. Sapay kumaatawan. Wen nga raw. Agalibtak talaeng tuyang. Tamangan no malayos tayo manain. Narigatayin. Pag-ngaasim ko, Arog. Ingkasurutan niya angkel mo ijay kang runaan a kanal ti barangay. Ta ijay tinagturungan na itay. Pinanawan mi jay. Tati na kayat nga takatuana, antay. Kat no nagpigsa ti tudo. Ingkasurutan nan Kwarog. Amagan no na yano dan. Sige, antay. Kuwar kami nga rutman ang ginijibaw. Ingkayon Amagan numat nag-ijay ni angkel mo. Kat mayanod. Angkay, agawid tayaw. Matanagan na niyan tibana. Amangan ka no numayanog ka. Nangaton ti danom iti kanal, Kapitan. Madamdamapay, mapunon. Ay, yun nga. Pagkasti na no. Kas nakarayanin. Nuado ti basura dita. Sigurado analayos tayo manan, angkay. Baglaangan tanatulnog dagiti bumarangay. Kat didan nagbasura dita kanal. Anya nga, angkay. Ah, Anya ti makunan, tanatulnog dagiti bumarangay. Nusubag da ko ma. Nalabit ang malayos tayo manay. uwin. Mayat gayam tinatulog. Ala, agawid tayo. Amangan no mayangin tayo. Agangin na talaga, angkay. Tayo! Ay, uwin ba na? Naimbaglaangin tawan basura iti kang runaan a kanal. Ay tanuan da, ay sus, nalayos tayo na. Gaputa nagpaggas ti danom. Ay agyaman ka, tanatulnog dagiti kabaragayan. Ano saan? Si kamot laang ti agparikot. An-anwam ti kwarta amultada, numalayos tayo matlaan. Uwin
Ganun. Iso apagyamanam, tanatulnog dagiti tattao. Iso nga ita tanapig sa titudo, saan tayo nga agpariko? Maragsakan akduma. Nga may, natulog na kiti ka baranggayan. Pakaragsak unay deta. Ay, kapitan! Talaga pakaragsakam kas kapitan no natulnog dagiti ka baranggayam. Isu asaan mo anayunan iti kalukwan ti trabahom. Tapno agtuloy ti panagraem dagiti ka baranggayam ken ka. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.